Karbi Anglong News Channel along Berta Than Ponchia Bang Nilimen Sami Merchilin Han Sepi Tangte Pini Aberta Angton Ben Archuponik Tha License kedo Ahele government pen kachepari dengtang kedo anta Puthot ahem phua tumapan Nangchevoi thu Nangji pura Aphlc Central Committee Abitung atumpen DC aphan pin pura lo kepajerda Ihudisi Karbi Anglong Chotkali Assam Angkang pi okchum pranasong kedo oahut radatum Ahele mate license kedo Ahele anta government atum chepari dengpon laplo Athe la Swahili okchum pranatum kepapon longlede jipupen mathasi government atum license kedo Ahele anta government atum pon etlo bonta nonke okchum pranasong avededlo lasi government atum ke la Swahili pen sai ke klemji thangta kachirap avelo potsi kachepari dengtang mate Ahele anta radaphan chevoinang popura pini pai ni phai krinar kebarni Karbi Anglong DC asai hemalong Aphlc Central Committee Abitung atumpen pin puralo pajirpo Jipupen nangkelo berta Relson Hanse report Karbi Anglong News Channel Dak arloge do atum do ohut dak chot kalilo ulfa pe ne do ohut asama dang isita rat atum Ahele license ke do Ahele government atum 6.2 lo pon 2 lo hala ulfa man ni atum kape pon long leji apan se la ke claim amar hal so Ahele non ke ilitum long da ka extremist avedet lo an ke Ahele bangke ilitum rat atum license long lok ofisi ame thanga poisa pen sigenap lai hoi Ahele lamati non ke akam vedet lo pot government tum ke akam vedet lo la sila so Ahele itum bangke akam do athema ajha Ahele ka ha ifusar atum ke nam ajirding olo ningkan faro prang ke nam Ahele ha British tumarni di ingras arni Ahele la sondo la si halai hoi Ahele ke mathadam edlote sentimental bostu lage family is ya property lasi laso Ahele along si family atum aburonji apur kimot hadak si dolo lasi lai hoi Ahele non license ke do atum along Nangchevoi thu Nangji Pusi ni tum lo Kepidam di siapan itum a property lo lake rat atum property loteng BNS along ba BNSS along ke tok anta itum property ke cibilong lapen property e methang along si cibinangi lapuson alodo lapen Universal Declaration of Human Rights along Article 16 along pulo munit atum citizen atum ke property cibilong vek Nangji lapen Article 17 along pulo jokta property ke thidet une lake alang litum ahem pu along pacibilong vek nei pudak tok do lasi non nilitum tuning pen lo ki pike la Nangchevoi thu ernangi pu ama DC office pen nilifan city na tok apranga DC bang nilitum Aphlc fansi nangtum la hoi Ahele ko pipi Ahele ma nangtum nitum hanang than tha pujo ange lage nitum Aphlc le nam ga lidet Ahele ge nitum Aphlc long le chibi Ahele ta lidet lage lake hala license ke do tum long si kagos potro ke doji hala tum long si hang Nangji aku kisi stang lo pulo tangte lake dak DC office arm branch along hadi arm branch pudo hala tum long si la kisi Ahele an ke hadak si hisap ke do adlo amen da do adlo ko pia Ahele ma tok wok Ahele ma kartus Ahele ma lai hoi hadak ke tok do adlo lage DC office long si dolo kalite SP long si dolo SP long thigala do veklo athima DC le Ahele ge bigali SP si ge BTT lapen tiklo jon pen batai si magistrate bang
DC office pen toy si inspect dam titi mal khana long si bi titi la sa hi le hei hoi la pot si ni tum APHLC tung le lage chini ne lo goman mai hi le ma lage ni tum hi le gali rat hi le lage la si hala rat atom phan si che voi tu Nangji Pusi ni tung pu la pen apra DC bang ne li phan nang than nun lo esonalam mangke ahem pu atum si amethang si dorkhasto DC pan Nangji pu komada hile si aprang kisi spon ma ke pon ma non amethang atum dorkhasto Nangji an ke chelong thu ji pu si aprang hi a DC ta nang than la si pini ta ne tum DC pan la si Kepidam ni tum English pen dak tok ningje poyo ni litum dak la son hello ni litum ke top I am not the owner of the guns. APHLC is not the owner of the guns. The guns were seized from the rightful owners living in different places in Karbi Anglong and West Karbi Anglong autonomous districts. Seizure of most of the guns took place when there was only one Karbi Anglong autonomous district. Hamren was only a subdivision. The details of the guns are expected to be maintained by the arms branch in the office of the district magistrate or deputy commissioner Karbi Anglong. The details of the seized guns must also be in the office of the superintendent of police Dipu Karbi Anglong. I have written to you these letters on behalf of the people concerning the licensed guns which were lawfully seized by the police on orders from the government from the rightful owners several years ago to prevent the militants from snatching away these guns from the rightful owners. The people desire to keep their licensed guns with them because these guns are ancestral properties. These guns often tell sentimental family history, and these guns were purchased by the owners after receipt of the license. Under BNS and BNSS, citizens have the right to keep their properties with themselves. Article 16 of the Universal Declaration of Human Rights authorizes everyone to own property. Article 17 prohibits depriving a person of his or her property. Moreover, due to increase of elephant population, the elephants intrude far into the human habitation and cultivation. They are not afraid of crackers, bombs or anything. It is dangerous to keep watch over the crops without weapon for self-protection. We therefore request you to take immediate necessary action to return the licensed guns to the rightful owners without delay. Nitum APHLC leader atum si sohilo lapen DC aphan la lopidam lo lapen DC ta la sokam seriously lang po usenang thagdut. Don rat atum phan ka chuning ria bangke komat ahile si aprang ke pon ma alang litum akagos do tame vetame alang litum DC aphan lo pinai athema akagos bangke DC office si dopo kali ke SP office along si dopo na hello ako akagos le don de meong chodlo photocopy xerox seram ra krong dunling nang po application na lo pe prabjing ben claim Nangji. KADCC Amaipu, Karbi Anglong Autonomous Council, XEM, Rotaningti, Dolamara, Kahumrida. Kaziranga National Park Mate Kohoralong, MP, Gaurav Gogoi Kevangahud, Eco-Sensitive Zone Puthot, Mai Kapaduponahud, Mai Juddet Pen,
KADCC Amaipu Karbianglong Autonomous Council XEM Rotaning Ti Ahin Pen Dolamara Angkang Karlitang Longmindar Tirang Son of Terjen Tirang Ahem Kahumri Kiwanghut Proper Dolamara Taunalong Pirang Kia Tumapan XEM Rotaning Ti Ahin Pen Chinki Chetan Padoponlo Chinki Chetan Asai Judet Pen Pirang Kia Tengno KADCC Amaipu Mate XEM Rotaning Ti Ahin Pen BJP Party ke Chokche Lapen Duabargri constituency ang Kangalong ke Chokche Puthak Penang an kache patujoy alam the hek te kanglo Lasi ang ton pen kaningche alam the archu iksinang Duabargri pen Edverson Crow Report Karbianglong News Channel dalam rangka anang ke monitum kisung ke boy ki thik jang hadi je piju portu na song kisung ko do la siwang rai tapi mena program pini bangke kahralong jitu Assam Pradesh Congress Committee president hoi pe deputy alopi gorab gogoi hoi pe lada jitu protest sido so protest bangke je eco sensitive zones jitu ke parlo je aprang pen kilometer cap ando non bangke kilometer cap adim kilometer isibet ansi non bangke pakompo so bangke ni tum bangke aputi polam kali a protest la pen itum jitu la bangke ni kichidon dun tekhe bangke lake ladak lang et lo pute lake development fund kali la bangke ladak ke actually kibi nai itilo eco tourism se dak promote kori nai ladak jitu organic jitu farming se kori nai muni tum phan ki e karlan lam bikhoi se dak thani e check ki e to robor ki e to cha ki e to khiti bati hadi lai se ladak thani office tame lahai paklem klesi non bangke la jitu BJP sarkar tu beleg adim pen hormu hortar mate raw materials ke banji jitu alang tum atowara beleg adim ave la bangke kupilama plain district pen na hok tar long sang ti ke long thaibe non mai Karbianglong long ka dok ka be inglong lang roi lang jeng an ki pathia kam se klem non bangke la ke si bidi kang lim la pen bidi lang no kam se klem non dalamara long prang ke arlong sang ti pur phete rengun elo walam ke tahala ke inu bhani se reng chodji dagang si eco tourism promote lo plote ke karlan promote lo pote di हजार munis se dag rengi ke lapen la so sang pi arlong ki phur pena bangke muni datu ningkan cap maximum si reng chot po baki ke aduk arlong sang ti lahai pensi long le phelang da pheng no po khiti bati da pheng no po jong si pusar pisara din menai pitigang lang le mo awe soi suda reng nei plote ladak bangke tum eco tourism lapen itum jitu la organic plantation lapen itu horticulture na si RDP po nei pathe po nei non he jong la choklema di ma belo muni datu non ba ke la so lang roi lang jeng chi thing lo mesen lo muni to ma khelo pen ha gulhat district ha jurhat la lom pen ang tame arlong ke lok la pen sangti hal ha hedi nang ke lang ji phan muni tum dak ke bang lang chingdu lape tunga chi nai ba ke the nai dim bang hedi ni tum karbi tum ke duk da ni tum bangke protein na substance no pene kimu ador ke so ta ha Japan mudi son wan theke aleng dum ke la pen tum ke protein bostu kai okchana mune ni tum la pen kai majitu soyabin ador ke so ni tum chonam de til ha lang roi lang jeng habi da de lo pute itum ke kichulong le malnourished po hala pen tum bangke ok plan da memelaji lasi jitu la so development jitu ki pakom po bangke di ऐसे इको सेंसिटिव जोन्स 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर के पकवान मांगे लगे आज जब तकली ऑफिस था बुनिया तुम्हा बिजनेस तुम्हा जितु आरलोंग सांगतिया संदिगेट पेन जितु लदाख इंगलोंग आरलोक के पावियर जी फान अबिदी लपे लदाख हत्ता ने दो जितु एनिमल कॉरिडोर अदेलोंग की मिहदी हलसो आरलोंग किबुंग एपेन अंबानी अंदानी लपेन कंपनी तुम्हान की पीए पेन भेरे खंगतावे नि तुम्हान नॉन मांगे उदोंग नंग कुरी पो खाली नंग पकुरी पो आरलोक पिरथे हाबिट इंगनाम पाविर पो तो लासो पसी नि तुम बांके कुनु पयदे चेक ला बांके कि पाविर का मांगे प्रयोजन लासो लाम लो पिनी बांके दिखे गए लितुम दवार बोरी आं कांगलों से तमे नॉन रूलिंग सरकार तुम पेन ओंग तुम निनो मांगे डेवलपमेंट तमे क्लेम पम लो लासो लोंग कांग्रेस तुम अपेन अबांके एंटी डेवलपमेंट पुसी बीजेपी तुम डेवलपमेंट क्लेम लो प्लुत हेदी जुंगजु आमी था मजी क्लेम चो बीजेपी तो क्लेम लो पुते निली दलामारा रांग लो पुते के थेगलों बांके हो लदाख मूर्ति सी लदाख मूर्ति सी बाकी स्कूल अन के कांग्रेस अदिनी तुमसे क्लेम लब लो लपेन का दो कवे तोवार बोर्ड जोड़ी पेन लदाख अंता तोवार के हाथ सुनी तुमसे क्लेम लो
la pen delong mokhada ni tum si claim lo ala tu pini ani ta delong hum da claim le la dak mala si pen ha ki ko kahora na atowar mokha da dhora na atowar mokha hadi plus na toata ili tum hut proposal piat la ta in khan lap kente matro delong sivet si non phig long chalo la si congress tum si development ke claim bjp tum claim ke bjp tum ke matro adani ambani cha itung ki pt kang asang jitu halanta 35 kg nu pen ke long ta non ke 5 kg enda chbo ala soni tum sar jitu old age pension ki pi widower pension ki pi la penang part atta ke do korjang nan ke do ke de ready hala so ta suri cap ki pi lain ta ve non ke la si la tu development ke ni li thelong le tang tum na tang thelong le development la pen development pulit hedi delong kim chot school kim chot chali development pulote kithi ke jang ko alo ke ko wan muni tum si kiching thur soi ke dolo economically ko alo kereng hala bang silang nai kithi ade ko alo ke ko education lo bari ko alo la pen la tum han livelihood ko alo ke hala si ahok pen development la hala la bjp tum ki pu hedi tu duni li thaglong la dak local mc non do bom bang ki pu ha congress tum ke kam khe isining du bang ke non la ha congress din pen si ho silonian pen dak kahoran tame je kupiloma lake state highway phan pian lo nili tum delong kim da phita non ni kan kep ang bo ta la tu tuari kim patang dekhe non bang ke kham khe do asam mala bang lo non chok lo sala so asam mala bang det na phita muni da tum han towar pithe ka do kare ke bang hu ke bok tera khiti bati do lai compensation ki pialam tawe ki phur masi phur bang he mari tame ke pakeng masi pakeng lai chok che compensation pinai ke lai da lang tum thik pipe ke aling hang ling ja kwang do paling se apok ke thepen ki du ko so phan bear pon da bang chok che congress din hula sona ve tasila ke development kali la pen non la ke claim tame ha jitu state highway ku pidat congress din he di la so chi ke claim on chok la pen congress tum ke badha de nikan kep people of claim ke de non jitu ke claim yu congress phalang tum claim thek ong si ke blame mat ke koi bang ke ni tum se don de sir la along song ti pini ba mo ne to tang te la to war pini semar lo tang te along song ti ke an kedang sot te yong se bon ne lo te kuna tang si kebang pusat kan pata me konserven se la bang ke government tum matha ne government tum si matha na pe aprang neli tum da claim bom lo la son si dam bom lo voi hits tame nang a hok pet la su ke claim ye phan bang se di nang sen jitu to sensitive zone bang pavet that si ang ton arlong arlok antap ang ton ping pu adi bang kuna le chi don ne nok pe na ban non dak kar biang long pe ni ha manipur pe the ha nagaland be the di ha mizoram be the hu arunachal be the ha tezpur be the ang ton bang kar biang long phoi pen si lai to war mukha banai nang pom chok che ke la la si ni tum si ku piloma ni tum ha si dai na ena poma ni tum si lahai mukha an ke ku piloma papleng nun poma kali ni tum lahai yong si jut er lo pute moke state le long ta velo ku pilo ni tum do pa tambak mal hai revenue ta me ke long ima long state government nu sang ton ne chalai lab to si la bangke tuliram rong hang ke thek ke ta ben tuliram rong hang mi thang ji to agadi ki chu bosai phanchok la pe alang bangke himonto ki pu aling cho la ke ajap ta mi thang ke thek re la so joine si ke badhao ne joine si alang ka phere corruption do ping mati badha lo pote ja yala men chok nam phang ke hala so ke ninje pik lo ke ni gp non bangke ang ton pe ra kheng no kam nok ni claim lo non i boyong si ke hai lo pote 2027 ang bong ke di jitu all the tarapung borpung puna rare earth element pe di je platinum puna uranium puna jitu arlong puna sangti puna granite puna ang ton pensi borpung tarapung mukha anta kipul po nali tum chini ne chini la so towari po me chhok thai uram long ha puria to ale thesum long le phelang chalai po chudu borpung da phutan ne long le phelang pegri la ta arlong sangti pa phul long ri monte mo ke nali tum na ke munita bang bang le nari to khiti bati ta vir atu situ pasila so council election ta me rada tum phan chedok tok ta do tailo jong sin tum non dhui jong si pare mun e pulote hat dil hilong na theglong lobo loke chali adim jitu school mo khata ko ane 78000 ne ko ane bon elo asam long lok ta 40000 ne school bon elo la si la ke me saka kam dali non e tuma julong hala ani si ko pilo ipp pune ko pine party tum ta me rajanti mung tum hai ha tum ta post lo ke Richard tok bi ke pupu ke dor bakuri dam tingai dang ne mo election hulo pute
dampo hoptai siaplang poisa ron damlo pote election sampai ke hai lu besi pupu puna poisa lonte lagi along sang tia poisa non halla jitu isia party tum timung tum rayan timung tum gipu ha isi se sakuri ne chi ne de 6 lakh pen 12 lakh tiada spot kicu kicu yoro poisa pangnum dur dah lo monang ron po muni tuman pasung polan de lagi pasti rada tum simon sinang po kongres jong sinang be pulte kiddu kela tu kontrak atum puna sakuri tum puna na son si ang ton pen sungbom po kalbing long tak yu Kazironga Eco Sensitive Zone Kilometer Cap Kaparlo Chipu Kroitek The Pusi Katesong Air Set Punse Kazironga Aduya Hoyalong Kedo Kai Krehinido Sita Arjerding Plug Aninkan Pen Kazironga Arai Kedo An Arongke Kazironga Pen Arlo Kilometer Cap Eco Sensitive Zone Kapido Pon Kokajok Thetana Kesung Keboy Do Ponlo Lapen Chetong Ponlo Lason si Henry Tame Building Boka Hem Chicken Longli Hemalong Fishery Hut Longli Lapen Mina Chu Echo Som Vek Vek Atheng Pitame Chojor Chulang Pon Longli Ajuapor Current Light Pakar Longli Heng Hantame Chu E Longli Harlong Sangki Chu Pur Longli Lapen Kaprek Asontame Kachojor Kachulang Thetana Kisung Dolo Sita Nonapor, Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma, Bangso, Kilometer Kepadim, Kilometer Isi Vet Popu, Bangdak Pondo. Ate Assam Sarkar Tun Kazironga, Ahoya Dui Kedo, Arwalatum, Sumpik, Siksak Olopu, Chini, Mathaponsi, Bangswalam, Bangdak Pondo. Sita Hello Wing Arong Arat, Nadnene, Guwahati, Tinsukia, Jorhat, Kazironga Alamte, Chini Nepin Natum, Kazironga Kilometer Cap Eco Sensitive Zone Padowet Nangji Ningje Ponlo Labang so kaning jok Jat Kisung ke boy asap Nangchini Dunde Pin Penajok Pini Rat Ongdung Chingrum Si Lason kaning Tumapan Kazironga Arat Lapen Karbi Lo Charlie Asong Inglong Po KSA Lapen Rat Sai Klembang Pu Bronson Terang Lapen Kapre Katum Chingrum Japon Si Ongdung Arwaratum Kondem Ponlo Lapen Assam Sarkaratum Kilometer Kebadim Kilometer Isi Ansi Parlo Chot Popu Kaning Penajok Ongdung Kazironga Aduya Hoikido Arwaratum Assam Sarkar Lapen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Phan Kachuro Padupo Dangte Hadak Arwaratum Kaning Alam Archuponik Singa Dua Bargripen Edverson ko report Karbiang News Channel Aphlc media supported naman dak supporting mana jitong nang pot akiro kilo pini dak itong biposit ti song nang kok ma pulutang te Kepidam tang 2017 aningkan ladak Assam government central government atum Kazironga ang Kazironga ti boktere ang kang 2 kilometer kusin jun parudet aputak so posin itong hal suta ti song lo pahi ti song bong bang itong Karbi Student Association dan itu Memorandum kami Karbilong CM pantam bidang lo tapi aku Assam Chief Minister kami itu bidang lo hasil pecisong bang non panis lo nil tung pecisong pen so pecisong pen ajok hari si Assam Chief Minister bang nil tung pecisong pen kicun puang tek nil tung ceteklong lo Assam Chief Minister kini gila sono je 10 kilometers pen non bang ke 9 kilometers bangke minus po 1 kilometer si bichot po pul. So long niltum Karbi Student Association ben niltum Assam Chief Minister da akiro pilo ate niltum kachisong ben dak dadak Kazironga tibok taray kido atum kachisong alam pen alang niltum nangkar jupot alang niltum han Assam Chief Minister lapen Karbi Autonomous Council CM han tamil niltum akiro pilo. Angko ladak pinitulo non atumi hedjong opposition punang kopo opposition atung Gorob Gogoy Kohoras sarili long wang pen dak ikusin along 2 kilometer bangke vidro long lipu selang lipu nasini alang litum han Gorob Gogoy lapen itum Karbiang long Congress President rotoning ti akhay panli alang li pan tuning ring tung alang li ladak nilitum Kazironga long kido
kiduk kisung alang litum Nangchini inde alang tum kidoke kajirong lenai dodong gali alang litum kidok konalo diffuse do alang litum ladak kupi ladak rat tum kupi kisung kiduk kisung ma alang litum Nangchi inde pin ben dak bangke alang litum Nangji dun tatang ni pusi nilalang tu pan sudak pen sunili lo alang litum yang si ladak wang pen dakarat pen kiduk kisung alang Nangching ki jetan Nangching vai det pen alang litum aja dalam tele cepak lain dami cepak langon ladak bangke majok political atum sistemi ladak bangke politics na khilat ecosystem region longle putha ga joini pen athe kidu kisung ke tu chini nasi chalo আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলোঁ আজি আমি পিছলি অহা কাৰণ ইকো সেন্সিটিভ জোন 10 কিলোমিটাৰ আগতে আমি তেনেকুৱাকৈ আমি ধাৰণা আহিছোঁ আৰু আজি আমি ওলাই আহিবলগীয়া হৈছে বাহিৰৰ পৰা কমেণ্টকেইটা আহি থাকে মানে ইয়াত এইটো এৰিয়া 10 কিলোমিটাৰ কৰিব লাগে তেনেকুৱা যোৱাকালি এনেকুৱা ধাৰণাও হৈছিলে কহৰা এইটো বিষয়ে আমিও আজি গোটেই পাব্লিক হৈ আমি ওলাই আহিছোঁ ষ্টুডেণ্ট হৈ কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট হৈ পৰা আমি ওলাই আহিছোঁ কাজিৰঙা যদি ইকো সেন্সিটিভ জোন হয় ঘোষণা কৰিছে আগতে ঘোষণা কৰা হৈছিলে আপোনাৰ 10 কিলোমিটাৰ পৰা এতিয়া 1 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আমাৰ 10 কিলোমিটাৰ এৰিয়া আমি ঘৰো বনাব নোৱাৰোঁ কাৰোবাৰ বাউণ্ডেৰী ৱাল কৰিব নোৱাৰে কাৰোবাৰ লেট্ৰিন এটা বনাব নোৱাৰে টিউবেল এটা বহাব নোৱাৰে তেনেকুৱাকৈ আমি এনেকুৱা ধাৰণা আৰু লাগি আহি আছোঁ Tangte bini abirta ke lapo ansi kang ton pon iglo do me thak me kurang thu